namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta hi hosi ngopfu, of course loko yi ri karhi yi hlangana na yin'wana ya ti-big fans ta yona, and then from there ta tlhela update about Centurion studio. So ka siku namuntlha of course ra ti-1 August, as you can see ni fike ni scrolla ka account ya hosi ngove. Loko ni fika ni scrolla ni fike ni kuma ku yi fike yi posta this video hinkwenu yi hlangu lexi ha xi tiva, to be honest. Lava nga xi tiveki ni ta tlhela ni mi referersela xona, of course. So hi ta hi tlanga video ta tlhela hi vulavula afterwards. Yeah, so as you can see, hosi ngove was emotional about it. Hikokwani mina ni nga koti ku swi twisisa ku why he was emotional, mara ku komba ku na a reason. Maybe a yo tsaka ngopfu hosi ngove, like a ku ri khale maybe yi kha yi tsaka loko va yi hlangana xona yi hlangi lexiwa a ni tivi why he was crying and stuff like that. Ni nga hemba and stuff like that. So sweswi kahle kahle ni ta va ni kha ni zama ku va ni lava that clip xi nga duma ngopfu hi yona, mi yi tivaka vo tala. Yi ku clip liya leyi swi nga ta olovela vanhu ku va vheta va xi tiva ku hi xini. I think this one na leyi dumini nyana lene. Hayi fake hi leyi yo duma ngopfu leyi, ya vo tala swi nge teki mi nga yi tivi video leyi. So that clip yaleyo hi yo xi nga duma ngopfu hi yona, ni xoko hinkwenu mi nga mi kha mi xi tiva from that clip. So hosi ngove was quite emotional. I ro emotional hosi ngove, it's very very clear, a yi ngo pretend. So swi kahle, swi komba yo tsaka, munhu un'wana na un'wana wa tsaka, like hi tsaka ku hambana, of course. So mi ni nga vula tani ku mhaka kahle, and I also want to congratulate Mr. Boss for what he did. Swi kahle swinene, hi ndlela yi hlangi lexiya siku ya xa hi favor, like a ni tshama ni vona munhu la favor ka hosi ngove ku tlula hlangi lexa hi favor, like maswona ku xa hi fila, like hosi ngove loko xi ri ku yimbeleleni, like and a xi nga tshama hi hlangana na yona. So i mhaka kahle swinene. So ni nga vula tani congratulations hosi ngove, and also congratulations to the child. Swi ta swi tsakile swinene swona, swi kahle swinene. Then of course hi ta hi kha hi hindza hi ya ka michini wa le Centurion. Ku na update yi kulukumba ngopfu, as you can see hi fike hi vona hosi ngove yi fika yi tsele ku December a khensa Khalanga Baldwin from wayena, famba komba yeah, but loko ni hlala ka wayena la xi ku huma swo tala ngopfu, like I'm thinking about a lot of things. Koko hi nga vula leswo mhaka leyi ya wayena. Okay, it's all right. As you can see hosi ngove yi fike yi kombisa ku michini lowu taku hi lowa wu costa ku 70,000 kwala very Allen and Heath. So swi komba ku it's some sort of a mixer, as you can see. A swona ku na swo mixa mikisi, a ni na ku ze ni ta hemba hi swilo swa michini le studio, a ni na ku hemba ni ze ni hembela vanhu hi walowo michini mahowo kwalano. N'wina mi tivaka swa michinichini mi ta vula about the performance of this machine na ku xi njhani, but as you can see hi waloyo wu costa 70,000 rand. So i mhaka kahle swinene. So ni nga congratulations to hosi ngove swa ku loko ri lowa wa last obvious a wu ri cheap compared to lowa, swa ku sweswiwa hi December swi ta kha swi nyanya swinene ku ya henhla hi quality and stuff like that. So congratulations to him, swi kahle swinene. Centurion yi le ku kuleni swinene, hi kha hi ku December. Ngichaba kufela ngene